Ovo je dokumentarni film o selu Matejevac kraj Niša. U ovom dokumentarnom filmu pričat ćemo o bogatoj istoriji i kulturnom nasljeđu Matejevca, kao i o poznatim ličnostima ovoga kraja koji su u njemu ponikli. Nadamo se da ćemo ovim filmom privući pažnju svih meštana ovog sela, kao i ljudima koji bi hteli da ga posete. Uživajte u filmu. Matejevac je veliko selo, pripada opštini Pantelej, jednoj od 5 opština grada Niša. Prema poslednjem popisu ima 3508 stanovnika, sa oko 1300 domaćinstava. Selo je srednje gusto naseljenog tipa. Udaljeno je 8 km severoistočno od centra grada Niša. Nalazi se na nadmorskoj visini od 373 metra. Najviša tačka je Kalafat, 837 metara. Samo selo se prostire na oko 30 kvadratnih kilometara. Atar Matejevca se graniči sa severa atarom sela Grbavče, sa istoka atarima Knez sela Jesenovika, sa juga atarima Gornje i Donje Vrežine, a sa zapada atarom Kamenice i sa gradom. Od železničke stanice Matejevac na pruzi Niš-Prahovo udaljen je 2, a od Durlana oko 5 km. Od 2010. godine postoji i Matejevačka petlja, te zbog svega navedenog Matejevac ima saobraćajni značaj. Selo ima celokupnu gradsku infrastrukturu, zdravstvenu stanicu, poštu, asfaltirane puteve, vrtić, gradsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kablovsku televiziju, internet, redovan gradski prevoz. Pored toga, selo ima veliko kulturno nasleđe, veliki broj crkava, čak 5 i 1 manastir, od kojih je latinska crkva stara 10 vekova. Matejevac se nalazi na obodu Niške kotline, koju je u dalekoj prošlosti ispunjavalo Neogensko jezero. Tragovi gornjeg jezerskog pada uočeni su na brdima iznad sela na 650 do 670 metara, a nižeg na 635 metara nadmorske visine. Naselje se formiralo u dolini Gornjomatejevačkog potoka, koji teče sa severa i deli sela na 2 dela. Srednji deo sela je na 380 do 390 metara nadmorske visine, a veći deo sa mahalama nalazi se na levoj strani potoka. Idući od Nišave prema severu, teren se postepeno diže dok se ne naiđe na strme krećnjačke stene Belog vrha. Za privredu sela karakteristične su 2 po načinu postanka potpuno različite celine zemljišta, kako po geološkom sastavu, tako i po drugim osobinama. Prva morfološka celina je niska oblast, južno od samog sela, koju pokrivaju pesak, glinica, konglomerati itd. Gojnača se javlja pretežno u višim predelima i debljine je 0,60 metara. Poznato je da je to plodan tip zemlje, pogodan za vinograde.
Druga morfološka celina je strmo zemljište, po Jovanu Cvijiću Kurilska terasa, koja se sa strmim stranama belog i tamenog vrha diže iznad sela i proteže sve do masiva Kalafata. Na Kurilu ima pašnjaka koji se sve manje koriste za ispašu. Šuma je sve bogatija ideći prema Kalafatu. Ime naselja prvi put se spominje u turskim katastarskim defterima od 1498. godine kao Matejevac, u to vreme Gornji i Donji. 100 godina kasnije, 1597. godine, opet se u defteru pominje ovo selo, ali sa imenom Matevci. Pouzdano se zna da je naselje postojalo i u 13. i 14. veku. O postojanju naselja u Matejevcu svedoče manastiri iz nemanjinskog i prednemanjinskog doba. O postanku imena postoje dve verzije. Jedno je zabeležio Jovan Trifunovski, proučavajući Kumanovsku i Preševsku Crnogoru. Po njemu postoji predanje da su se pravoslavni stanovnici sela Matejče u okolini Kumanova iselili u niško selo Gornji Matejevac, za koje kažu da je dobilo ime po doseljenim rodovima. Ovo doseljavanje je moguće i potiče od najstarije vardarske struje, kada su Turci posle Maričke bitke 1371. godine prodrali u Makedoniju i zauzeli je. Po drugom predanju, na mesto Zabrce, naselila su se dva brata, Kamenko i Mateja. Po njima su dobili imena sela Kamenice i Matejevac. Mateja se kasnije nastanio na mesto Banjica, blizu izvora tople i hladne vode, i tu napravio kuću oko koje su se kasnije izgrađivale nove. Život pod Turcima je bio težak u Niškoj kotlini, naročito u vreme kada je Tursko carstvo počelo da slabi. Matejevčani su aktivno učestvovali u bunama protiv turskog nasilja. Matejevac se pominje za vreme Austro-Turskog rata kao Matejevice, kada je arhijepiskop Arsenije IV. Čarnević, bežeći od Turaka, došao u Niš, iz kojeg je kasnije morao zbog opasnosti od Turaka zajedno sa narodom i niškim vladikom da dođe u Matejevac. Prve ustaničke puške ulile su nadu svim Srbima na skoro oslobođenje od Turaka. Najznačajnija bitka za niški kraj iz vremena prvog srpskog ustanka je bitka koja se odigrala 31. maja 1809. godine na Čegru, kraj Matejevca. O ovoj bitci opširnije će vam reći naš meštanin Selomir Marković Sele, čuvar spomen kompleksa Čegar. Ja sam Čika Sele Marković, čuvar
ove srpske svetinje već 24 godina. 2. maja 1809. godine na ovim obroncima Svrljiških planina pristiže 18.000 srpskih boraca. Ali nismo brzo i masovno napali na Nišku tvrđavu, u kojoj u tom trenutku bilo oko 5.000 Turaka. Srpska komanda donosi odluku da na ovim prostorima sačekamo prvo obećanu pomoć Rusa i da ovde organizujemo front, tako zapadno cela Kamenica. Desno krilo srpske vojske predvodi paraćinski vojvoda Ilija Barjaktarević. 3 km jugoistočno odavde, levo krilo, već proslavljeni Hajduk Veljko i Petar Teodorij Dobrnjac. U pola planine iza nas je glavni komandant Miloje Petrović, a njemu iza leđa na Temenom vrhu je čuveni mlavski vojvoda Pauljo Matejić sa 2000 pešadinaca u rezervi. To je jedini od vojvoda koji je krenuo i došao u pomoć Stevanu Sinđeliću. Junak naše besede i srpske istorije, Stevan Sinđelić, izabrao je ovaj položaj gdje smo sada i kao što vidite bio je najistureniji od svih srpskih vojvoda. On je sa svojim resrcima ovdje izgradio veliko utvrđenje koje je bilo u obliku potkovice. Ove 3 eliptične kaskade oko spomenika urađene su tako da nas asociraju, podsjećaju na 3 sprata puškarnice u Čegarskom utvrđenju. A prva 2 velika jasena na sam ulazak u južnom delu kompleksa zasađeni su baš na mestu gde je bila ta najčuvenija srpska barutana, gde je Sinđelić herojskom smrću ovekovečio sebe, ali i srpsku istoriju. Ispred našeg utvrđenja, čitavom dužinom, kao prepona, bilo je iskopan veliki rov, širok 4, dubok 2 metara i za odbranu s boka sa strane, znači još po jedan sličan rov. Eto, tako je izgledalo Čegarsko utvrđenje, građeno je skoro mesec dana. Umeđu vremenu je bilo bezbroj dnevnih i noćnih borbi, pravi rat s Turcima u Niškoj kotlini. Nažalost, na scenu stupa francuski špijun Dibaše, koji za velike pare kazuje Turcima da je Srbija na nogama i da će samu sebe osloboditi i bez pomoći Rusa, ukoliko Turci što pre ne dovuku pojačanja s čitavog Balkana. I eto, dok smo mi ovde pravili utvrđenja i dok su se naše vojvode malo više raspravljale, Turcima stiže pomoć čak iz Grčke, iz Vranja, iz Leskovca, iz Albanije, iz Bugarske, tako da je došlo do strašnog preokreta na Niškom frontu, da bude mnogo više Turaka nego li Srba i došlo je do te glavne bitke koju mi danas zovemo Čegarski boj. Kad je Stevan Sinđelić video da se dušmanska sila roji i da sa takvom vele silom ovde koliko nas je više nemamo nikakvi šansi, a želeći da spase što god od svojih boraca, on ih oslobađa zakletve koja je glasila svi za jednog, jedan za sve. Ali ni jedan jedini srpski borac nije napustio ranjene drugove, niti svog vojvodu Sinđelića, kome je onda od besa, od muke, što će mu svi ljudi poginuti, pa i on sam palo na šta mu valja činiti, pa svom sejzu, to je njegov konjovodac, pomoćnik, naređuje da izvrši pripremu magacina s barutom za paljenje i eksploziju. A potom 5 boraca, među kojima je stavio i svog rođenog brata, a da bi ih duhovno i moralno oslobodio, da bi im savest bila čista, njima naređuje da ostanu živi, da bi imao ko da prenese voždu, srpskom sovjetu, narodu, meni, a deci i deca generacijama. Da se nikada ne zaboravi šta se toga tragičnog dana po srpske vojnike ovde dešavalo do zadnjeg trenutka. Srpski sine od Resave slavne. 1.
Neka imena Matejevčana napisana su krupnim slovima u istoriji srpskog naroda, kao što su Marko Todorović Abdula, Cvetko Popović, Ćopa i drugi, među kojima je najznačajniji Marko Todorović Abdula. Marko Todorović Abdula se rodio u Matejevcu 1780. godine, kao dete bogatih roditelja. Učio je kod nekog svešćanika u Nišu prve elemente pismenosti po manastirskom metodu. Međutim, ubivši neko tursko dete, morao je da beži iz grada i iz sela, da menja mesta i zameće trag kako ga Turci ne bi uhvatili. Prvo je otišao u Šiljegovac, pa u Paraćin, a zatim u Požarevac, gde je služio, a kasnije počeo da se bavi trgovinom u ortačini sa nekim potručenjakom, koga su zvali Abdula, po kome je i kasnije sam dobio nadimak. U prvom srpskom ustanku Marko se istakao u bojevima i postao barjaktar. Posebno se istakao u jurišu na tursko utvrđenja u Požarevcu, gde je po drugi put ranjen. Knez Miloš ga je zbog toga kasnije postavio za kneza Požarevačke nahije. Marko Abdula je sa Stevom Dobrncem digao bunu protiv kneza Miloša i njegove samovolje. Hteo je da se odvoji i postane samostalni gospodar. Međutim, ovo u istoriji poznata Abdulina buna kratko je trajala, od 21. marta do 9. aprila 1821. godine. Marko se posle ugušenja bune, bežanja i gladovanja predao Milošu. Ovaj mu je oprostio, ali mu više nije davao vlast. Godine 1823. ubio ga je kuršum iz neke puške pred vratima njegove kuće. Drugi srpski ustanak dao je krupne plodove. 1830. utvrđena je granica autonomne Srbije. Zbog blizine granice čiji se granični plot prostirao preko Kameničkog visa i Gramade, kao i zbog velikih turskih nameta i nasilja, narod 16 niških sela podigao je bunu poznatu kao Milojeva buna, koja se završila turskim obećanjima koja nisu ispunjena. Pa je 1841. izbila nova buna pod imenom Milojeva i Srndakova buna. Za vreme te bune sela Matejevac i Kamenica su spaljena, a veliki broj meštana je pobijen. Napori za oslobođenje su nastavljeni, ali je do oslobođenja Niškog kraja došlo tek krajem 1877. godine. Balkanski rat 1912. godine prekinuo je normalni život u selu. Mnoge vredne ruke poljoprivrednika morale su da ostave vinograde i oranice i da se late pušaka radi proterivanja Turaka sa granice i čitavog Balkanskog poluostrva. Nekoliko ih je u tom ratu poginulo na Bregalnici i Kumanovu. Mladen Žikić iz Matejevca bio je prva žrtva iz sela na Kumanovskom bojištu. Balkanski rat se završio, ali već 1914. godine počeo je Prvi svetski rat. Kada su 1915. godine Bugari napali Srbiju, ubrzo su okupirali Matejevac i čitavo Niško područje. Uspostavljena je bugarska vlast. Četnički vojvoda Kosta Vojinović počeo je u Toplici da organizuje ustanak naroda protiv Bugara. Četnička organizacija je uspostavila vezu i sa Matejevcem preko guslara Jovana Jovančića i Aleksandra Miladinovića, koji je imao čin narednika. On je napravio spisak od 50 najpoverljivijih rodoljuba. Organizatori četništva često su dolazili i davali uputstva za rad i posle ugušenja ustanka u februaru 1917. godine. Bugarski delovođa Hrista je to zapazio, pa je otišao u Niš i obavestio svog načelnika. Pošto je aktivnost četnika zapažena i u drugim selima, načelnik je pozvao sve predsednike opština od kojih je tražio da mu garantuju da nema organizacije protiv njih. Predsednik opštine iz Gornjeg Matejevca, znajući za organizaciju u selu, bio je neodlučan i nije ubedljivo potvrdio da organizacije nema. Zbog toga mu je narod posle rata sudio i presudio.
Bugari su i ranije pretresali selo i hapsili neke ljude, kao Milana Ristića, ali je masovno hapšenje usledilo kada su obavešteni da kod Aleksandra Miladinovića dolazi neki četnik za koga su dobili detaljan opis njegovog odela, obuće i naoružanja. Načelnik je prema tom opisu pripremio agenta koji je znao dobro srpski jezik. Otišao je kod Aleksandra Miladinovića i predstavio mu se kao četnik koga je poslao četnički vojvoda. Razgovarali su o organizaciji i onda je zatražio spisak poverljivih ljudi. Ne sluteći obmanu, Aleksandar mu je dao spisak da bi ga predao vojvodi. Bugarin je odneo u Niš spisak sa 50 imena. Sutradan, 24. novembra 1917. godine, u zoru došao je vod do zuba naoružanih vojnika. Selo su blokirali dok su ljudi spavali. Vojnici su sa nekoliko pandura išli od kuće do kuće, hapsili i dovodili ljude. Za one koje nisu našli, ostavili su naloge da dođu, uz pretnju da će im u protivnom zapaliti kuću. Tako je privedeno 14 ljudi, a ostali su se posakrivali. Privedene su vezali i saslušavali. Sve privedene su odveli do crkve i tamo ih streljali. Bugari se time nisu zadovoljili, već su spalili kuće dvojce streljanih i tom prilikom je oterano oko 40 ljudi. Znamenita ličnost iz Matejevca je Živko Nikolić, rođen 1892. godine. Po prirodi je bio miran, ali čovek dobrog i velikog ugleda u selu. Za vreme prvih izbora posle šestojanuarske diktature 1935. godine, Živko Nikolić je kao istaknuti član Jugoslovenske radikalne zajednice bio zamenik Dragiše Cvetkovića za Niški srez. Kao dobar prijatelj i saradnik Cvetkovića, Živko je izdejstvovao izgradnju česama pijaće vode i uticao da se gradi sanatorijum za tuberkulozne bolesnike u Knez selu, a ne na Seličevici, kako su to neki stručnjaci predlagali. Pošto je Dragiša Cvetković dobio većinu glasova i u gradu i u Srezu, trebalo je da ustupi poslanički mandat za Srez Niški jednom svom zameniku. Izbor je pao na Matejevčanina Živka Nikolića, poštenog čoveka koji je radio samo za interese svojih građana. Nekoliko dana kasnije Živko je organizovao veliku večeru za radikalske prvake i ostale uticajne ličnosti tadašnjeg grada Niša. Živko je bio veliki rodoljub i patriota, učestvovao je u svim ratovima za oslobođenje, dok je u Prvom svetskom ratu bio u bugarskom zarobljeništvu. Bio je razočaran novom komunističkom vlašću, svoje posljednje dane života proveo u crkvi kao blagajnik. Interesantno je da je njegov praunuk, bivši fudbaler Niškog Radničkog, koji je karijeru nastavio u francuskom Lyonu, gde ih danas živi sa svojom porodicom. O ratu se u selu sve više govorilo. Već s jeseni 1939. godine zauzeta je školska zgrada za vojne potrebe. Svakodnevnicu u selu prekinuo je odjek istorijskog 27. marta 1941. godine, kada je došlo do poništavanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, pada vlade i formiranja nove i demonstracija u većim srpskim gradovima. 6. aprila 1941. godine stigla je vest da je naša zemlja napadnuta. Da bi se sklonili od prvih napada neprijatelja i od bombardovanja, neke porodice iz Niša počeli su da pristižu u selo. Bombardovanje grada 8. aprila 1941. godine prekinulo je mnoge nade u ratnu sreću naše vojske. S fronta su u zarobljeništvo oterana 28 Gorimatejevčana. Tako je neočekivano stigla vest o kapitulaciji. Slobodi je došao kraj. Partizani su tokom 1941. godine retko navraćali u Matejevac. Na Banjici, gde je bila Gorimatejevačka opština, okupljalo se dosta ljudi, a najviše omladina, i pričalo se o uspesima partizana i četnika. U ovom kraju od partizanskih jedinica delovao je Ozrenski partizanski odred sa komandantom Konradom Žilnikom.
koji je i navraćao u selo 1942. godine kada je formirana mesna partizanska desetina. Delovanje četnika bilo je izraženije u Svrljiškom i Zaplenskom kraju, ali nije zanemarljiva njihova delatnost i u Niškom kraju. U selu je početkom rata delovala jedinica Vojvode Počekovića. Ne zna se koliko je bilo njegovih pristalica u selu, ali se zna da je jedan od njih, seoski sluga Timotije, kasnije likvidiran od strane partizana. Vojvodu su ubili u prvoj polovini 1942. tako da četnička aktivnost biva prekinuta u Matejevcu. Drugi četnički komandant koji je delovao na prostoru Matejevca bio je kapetan Mirko Ćirković sa svojim čegerskim korpusom u periodu od 1942. do 1944. Značajan događaj za selo za vreme Drugog svetskog rata je artiljerijsko bombardovanje sela. Na selo je iz pravca brzog broda ispaljeno 30 granata, pri čemu je stradalo 5 ljudi i bilo je više ranjenih. Ljudi su bežali van sela. Bombardovanje je izazvano ubistvom 2 nemačka vojnika od strane partizana, kako ne bi Nemci popravili presečeni telefonski kabel koji je preko sela vodio od Knez sela do Niša. Veliki broj Matejevčana učestvovao je u pokretu otpora. Mnogi su položili svoje živote na oltar otadžbine. Posle rata podignut im je spomenik u centru sela. Ukupno su Gornjomatejevčani raspolagali sa 3140,77 hektara. Najveći deo ove površine bio je pod oranicama, 1520,99. Ekonomski jake porodice imale su posede u 18 atara, uključujući tu i gradski. Zemlju je kupovalo oko 100 bogatih porodica, odnosno svaka peta, ako se uzme u obzir podatak da je 1931. godine selo imalo 491 domaćinstvo. Prodavci zemlje iz Niša i susednih sela dobro su znali da su najbolji kupci Gornjomatejevčani, pa su je zato njima najčešće i nudili. Najviše je njiva kupljeno u Prvoj Kutini, oko 30 hektara kupljeno je u Krivim livadama u Nišu, oko kojih je krivudala Gabrovačka reka. Glavni vlasnici te zemlje bili su Laćini i Đorićevci. Đorđe Nikolić Laćin imao je oko 45 hektara. Gornjomatejevčani su posjedovali komplekse zemlje oko Ćele kule, oko vojne i gradske bolnice u Nišu, na prostoru elektronske industrije, oko Medijane, zatim oko kazneno-popravnog doma, sve do Novog sela i nekoliko velikih parcela u ataru Mramora. Matejevac posjeduje čak 5 crkava i 1 manastir. Crkve su Sveta Trojica, Hram Svetog Vazdesenja Gospodnjeg, Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Petar i Pavle i Sveta Petka, a manastir Sveti Jovan. Sada ćemo o svakoj od ovih crkava reći najvažnije informacije. Latinska crkva nalazi se ovde na brdu Metoh iznad Matejevca. Pripada grupi retko očuvanih građevina iz prednemanjinskog doba. Smatra se da je ova crkva izgrađena u prvoj polovini 11. veka, u vreme vizantijske vladavine ovim prostorom. Latinska crkva ili Rusalija na brdu Metoh iznad Matejevca je posvećena Svetoj Trojici
i spada u grupu retkih očuvanih građevina iz prednemanjičkog doba, a podignuta je najverovatnije u prvoj polovini 11. veka, u doba vizantijske vladavine tim prostorom. U njenoj unutrašnjosti nisu pronađeni tragovi fresaka, a svoj narodni naziv je dobila pod Dubrovčanima, katolicima, to jest latinima, koji su je koristili tokom 16. veka. Po nekim istorijskim izvorima postoji mogućnost da se veliki župan Stefan Nemanja sa nemačkim carem Fridrihom I Barbarosom sastao u ovoj crkvi tokom Trećeg krstaškog rata i potpisao sporazum 1189. godine. U periodu od 1968. do 1974. godine na crkvi su obavljeni konzervatorski i restauratorski radovi, tokom kojih joj je vraćen njen izvorni oblik, koji je rekonstruisan na osnovu njenih ostataka i arheoloških istraživanja. Danas se Latinska crkva nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Latinska crkva je jednobrodna građevina i ima osnovu pisanog krsta sažetog tipa, sa kupolom i polukružnom oltarskom apsidom. Sama kupola je osmostrana sa 4 prozora. Crkva je imala i narteks, koji je danas očuvan samo u nivou temelja, za koji se smatra da su ga podigli Dubrovčani u doba kada su koristili crkvu u 16. veku. U njenoj unutrašnjosti nisu pronađeni ostaci živopisa, dok je njena spoljašnost ukrašena upotrebom vizantijskog načina gradnje, slepim arkadama i plastičnom dekoracijom, a u njenoj gradnji je iskorišćena jedna rimska nadgrobna stela. Pored ovih imena, za crkvu se još koristi nazivi Golema crkva, Sveta Trojica Rusalijska i Sveta Bogorodica Rusalijska. Crkva se najčešće posećuje za vreme vaskršnjih litija i praznika Svete Trojice Rusalnice, kada se okuplja veliki broj meštana i vernika. Ova crkva je turistički najatraktivnija u Metajevcu zbog bogate prošlosti i prelepog pogleda na grad Niš. Hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg je kasnijeg porekla. Ovo je centralni hram u čijem se dvorištu nalazi parohijski dom. Obnovljen je na ruševinama stare crkve 1838. godine, a osvećen od arhijereja Niškog Grigorija. Još se molimo da Gospod Bog usliši glas moljenja nas grešnih i da nas pomiluje. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nadu svih krajeva zemlje i onih na moru daleko. I milosti budi, Vladiko, nama grešnima i pomiluj nas, jer si milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pretpostavlja se da je ova crkva freskopisana oko 1870. godine. Ranijih godina ova crkva je bila porušena i spaljena gotovo do temelja,
ali i uz pomoć dobrih ljudi, vernika i meštana Matejevca, obnovljena 1842. godine. To svedočanstvo stoji i stajaće dokle je sveta i veka. Eto, i mi u Gornjem Matejevcu svake godine se sakupljamo ovde. Vi ste se sakupljali ovde i u najteže vreme, i dok smo bili pod Turcima i u vreme komunizma, ništa nije moglo da ljude iz Gornjeg Matejevca, ljude pune vere, da odvrati od toga da nam današnji dan drže litiju. Ono što želim jeste da pohvalim zaista svakoga onoga koji je pretrpao bilo kakvo gonjenje i mučenje od strane zlobnih ljudi koji su gledali i koji su gonili crkvu Božju i gledali da crkvu Božju unište, ali vi to niste dozvolili da se to dogodi u Gornjem Matejevcu. U dvorištu crkve se nalazi staro groblje, gde su do 1881. godine sahranjivani stanovnici sela. Manastir Sveti Jovan se nalazi iznad Matejevca, u maloj kotlini dugoj oko 1,5 km. On je okružen sa svih strana ovim planinama, to su Svrljiške planine, i manastir se ne zna tačno kada je nastao, kada je sagrađen. U manastirskoj brošuri piše: istorijski podaci o manastiru su šturi i zasnivaju se na malom broju pisanih dokumenata i nešto usmenog predanja. Na osnovu tih podataka znamo da manastir potiče iz vremena cara Konstantina, 4. vek. Blagosloven jesi Gospodin, nauči mja opravdanijem Tvojim. Počtom mira s milostivnim... Turski istorijski izvori iz 1498. godine pominju ga kao pust manastir. Zahvaljujući jednom zapisu iz Sviničke crkve, saznaje se da je u njemu prepisan jedan psaltir. Prema predanju, tu se vojvoda Stevan Sinđelić sa svojim ratnicima pričestio u oči pogibije na Čegru. Postojeću manastirsku crkvu podigao je knez Miloš zajedno sa niškim episkopom Kalinikom 1840. godine. Iste godine podignut je i drveni zvonik. Posle oktobarske revolucije u Rusiji, u manastir dolaze ruske monahinje koje tu osnivaju školu za slepe. Posle Drugog svetskog rata manastir je opet zapustio. Ikonostas je značajno ostvarenje srpske umetnosti 19. veka. Duborezana plastika i floralni elementi drže 46 ikona i divne oltarske dveri. Izgrađen je 1855. godine veoma veštom rukom. Manastir oživljava od 1990. godine dolaskom oca Ilije na mesto igumana, koji je godinama bio u Svetoj zemlji. Današnji manastirski kompleks čine manja crkva i konak koji potiče iz doba kneza Milana Obrenovića. I manastirsko zvono je poklon kneza iz 1879. godine. U podnožju konaka je izvor sa vodom za koju narod veruje da je čudotvorna. U Matejevcu i danas živi žena koja je očinji vid toliko bio slabio da nije mogla sama doći do manastira, a kada se umila vodom sa izvora, vid joj se povratio. Pre nekoliko godina u manastiru je proponakana ikona Svetog Jovana Krstitelja, koja se nalazi na ikonostasu. U crkvi neprekidno gori i sveti oganj donesen iz Jerusalima, a tu se nalaze i druge relikvije iz Svete zemlje.
Veliki broj Matejevčana slavi slavu Sveti Jovan 20. januara i 7. jula, zimski i letnji. Tada domaćini u ovom manastiru donose slavske kolače i priređuje se gozba za vernike. Hram Svetog Arhangela Mihajla. Hram Svetog Arhangela Mihajla je jedna od najstarijih očuvanih građevina u Matejevcu. Podigli su ga žitelji Matejevca 1838. godine i poslednji put je osvećen od arhijereja Niškog Nikifora 1842. godine. Hram je živopisan 1870. godine. Ova crkva je podignuta za vreme turske vladavine i zbog toga nema prozore. Zvonara je kasnije podignuta za vreme boravka ruskog sveštenika Mihajla posle Prvog svjetskog rata. Crkva se nalazi na krajnjem istoku sela, porušena je za vreme Prvog srpskog ustanka. Za sam nastanak vezana je jedna zanimljiva legenda, koja nas vraća u 1912. godinu, kada se u isto vreme Baba Jagodi i Baba Stani iz Knesela i Matejevca ukazao jedan isti san. U današnjem dvorištu ove crkve, ispod zemlje, nekada su se nalazili temelji nekadašnje crkve. 1913. godine počelo je otkopavanje i nađeni su mnogi predmeti koji su ukazivali da je tu nekada bila crkva, baš na mestu koje je nekada označila Baba Stana. Narod Matejevca je 1935. do 1936. doneo odluku da se na mesto ranije crkve podigne nova. Radovi su nastavljeni naredne godine, ali su prekinuti zbog početka Drugog svjetskog rata. Danas je uz pomoć donatora fasada crkve gotovo završena, trenutno se gradi pomoćni objekat crkve i očekuje se freskopisanje njene unutrašnjosti. Sumnja se da je Sveta Petka jedna od najstarijih crkava na našim prostorima. Na ulazu u Sveta Petku sa desne strane postoji natpis Paunov krst, za koji se zna da je najstariji u Evropi. Skoro je renovirana, a za vreme rekonstrukcije nestao je kamen iz crkve iz 4. veka. Ispod crkve se nalazi 13 grobova. Zvono je postavila porodica Jovanović iz Matejevca i teško je 103 kg. Pored crkve postoji izvor vode koja je lekovita za oči. Ljudi sa slabim vidom često dolaze na ovaj izvor kako bi se umili ovom lekovitom vodom i poboljšali vid. I prilaz izvoru je kao i crkva skoro rekonstruisan. Danile, so estrati.
Zauzimanjem predsjednika opštine i školskog odbora Ranđela Stojanovića, Ministarstvo prosvete se 1919. godine složilo da se nastava privremeno izvodi u zgradi na Kulištu, koja je po nalogu jedne komisije 1906-7. godine bila zatvorena kao nepodesna. Učitelj Dimitrije Mitić pokrenuo je inicijativu za izgradnju nove školske zgrade, jer je komisija zabranila rad u nepodesnoj zgradi na Kulištu. Od 1924. godine nastava je održavana po privatnim kućama. Učitelj Mitić i školski odbor, na čijem je čelu bio Jovan Janković, skupili su 60.000 dinara i organizovali zidanje nove školske zgrade na Gubništu. Nastava u novoj školskoj zgradi počela je 1.9.1927. godine. Vrtić Popa je građen tokom leta 2011. godine, a svečano otvoren 13. septembra iste godine. Izgradnju je finansirala engleska državljanka Elaine Laycock, koja je bila prisutna na otvaranju. Na otvaranju su prisustvovali i njegovo visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, koji su održali govor. Drago mi je da smo se posle godinu dana opet okupili povodom otvaranja novog staništa u okolini naš Niša. Ova plamena akcija je inicirana od strane naše divne prijateljice, doktorke Laycock, koje predstavnici medija i draga deca. Veliko mi je zadovoljstvo da smo se okupili danas povodom otvaranja obdaništa u Matejevcu. Osim njih bili su prisutni gradonačelnik Niša i predsjednik opštine Pantelej. Okupilo se mnogo meštana koji su već dugo priželjkivali njegovu izgradnju. Vrtić je lepo uređen i može da primi 90 mališana. Fudbalski klub Jedinstvo iz Matejevca osnovan je davne 1946. godine. Teren FK Jedinstva se nalazi u samom centru sela, pored nekadašnjeg doma kulture, i u skorije vreme je renoviran.
Ovaj klub ima dugu istoriju. Za njega je igralo mnogo talentovanih fudbalera, kao što su Dragi Nikolić, Duško Trajković Vranjanac, Slobodan Milošević, zvani Beli Pašin, Džaja, Vukadin Vunija Kocić i drugi. Od svih njih kao najbolji izdvojio se Slavoljub Nikolić Caci. Rođen je 31. januara 1960. godine. Svoju karijeru započeo je u Jedinstvu sa svojih 15 godina, da bi samo 2 godine kasnije sa 17 godina zaigrao za tada veliki Radnički Niš, čiji je fudbaler bio duže vreme. Sa Radničkim je igrao u prvenstvu SFRJ Jugoslavije, u kupu UEFA protiv velikih klubova kao što su Hamburger, Dundee United, Feyenoord i drugi, kada je Radnički stigao do polufinala. U napadu, Nikolić je gurnut, Van Hanehem je gurnuo Nikolića, a onda i indirekt zbog visoko podignute noge. Drizić, Nikolić, evo nove šanse, Savić, ispod igrao. Igrao je za francuski Lyon i još nekoliko francuskih klubova, gde je i završio karijeru. Danas sa porodicom živi i radi u Lyonu. Fudbalski klub Jedinstvo je nažalost prestao sa radom i nije igrao u takmičenjima do sezone 2009-2010, kada se ponovo sastao i zaigrao u drugoj niškoj ligi. U prvoj sezoni nakon pauze tim se dobro pokazao. Sezonu je završio na drugom mestu i plasirao se u prvu nišku ligu, gde i trenutno igra. Kao humani čin kluba, već 2 godine za redom se održava memorijalni turnir u fudbalu Neškovi dani, u čast pokojnom Nenadu Miladinoviću Nešku, nekadašnjem igraču fudbalskog kluba Jedinstvo. Igrači prve postave fudbalskog kluba Jedinstvo su Miloš Jović, Marko Miljković, Nemanja Jović, Marko Mitrović, Mihajlo Zdravković, Nenad Radenković, Stefan Cvetković, Nikola Miljković, Aleksandar Cekić, Miloš Igić, Marko Žikić, Miloš Janković i Miloš Petković. Trener ekipe je Miloš Milojević. FK Čegar je takođe iz Matejevca. Trenutno igra u drugoj niškoj ligi. Teren kluba se nalazi kraj Matejevačke reke. Neki od igrača su Đorđe Vukić, Slađan Bogdanović, Nemanja Marković, Nikola Davidović, Miša Petrović itd. Predsednik kluba je Bojan Krstić, a trener je Nenad Vulić. Milan Rašić je odbojkaš iz Matejevca. Rođen je 2. februara 1985. godine. Karijeru je započeo u niškom Najsusu. Pošto se dobro pokazao, iz Najsusa je prešao u Crvenu zvezdu.
sa vama, za protivnika mi smo zlo. U Zvezdi se afirmisao i stigao do reprezentacije Srbije. Se gubi, mi smo zajedno. Skoro je iz Zvezde prešao u slovenački Bled, gde trenutno igra, a trener mu je selektor reprezentacije Igor Kolaković. Sjajno pevaju čuvari cele nacije. Milan je jedan od najomiljenijih igrača u reprezentaciji Srbije. Zovu ga Raša, ali sve češće i Grof. Taj nadimak je dobio još u osnovnoj školi u Matejevcu, kada ga je neko nazvao Grofom od Matejevca. Neka bruje tribine, nek se čuje i naš glas. Mi smo budni i sretni i uvek smo uz vas. Moj Matejevac je centar sveta, to neka svi znaju i ponosim se njime, rekao je Milan u jednom od intervjua. Uvijek je dobro raspoložen i voli da se šali sa mladom reprezentacijom. Osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana, prvenstvu Srbije i Kup Srbije, 3. mesto na svetskom prvenstvu u Italiji i 1. mesto na evropskom prvenstvu ove godine koje se održavalo u Srbiji i Italiji. Priređen mu je doček u Matejevcu posle osvajanja 3. mesta na svetskom prvenstvu, kao i posle osvajanja 1. mesta na evropskom prvenstvu 2011. godine. Rašić je podelio sve majice koje je imao kod sebe, tako da je tada u Matejevcu bilo mnogo Rašića. Posle tog spektakularnog dočeka, Milan je bio srećan i rekao je da ga njegov Matejevac nije zaboravio i da je dokazao da je centar sveta. Petar Popović iz Matejevca, Dušan Murić i Aleksandar Petković zvani Đole iz Niša osnivači su grupe USB, Urban Sports Brothers. Upoznali su se 2008. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Intenzitet druženja ovih momaka rastao je svakim danom. Sve više njihovog zajedničkog vremena kupovali su parkovi i ulice, mostovi, bedemi i zidovi Niške tvrđave. Petru se pridružio i njegov brat Dušan, takođe iz Matejevca. Vreme trajanja njihovog treninga standardno je prelazilo i 8 sati dnevno. Grupa i ime USB spontano su nastali jula meseca 2009. godine, neposredno pred prvu audiciju prvog serijala šova Ja imam talent. Neočekivani uspeh u ovom šovu, u kojem su, kako oni kažu, više pokazali talenat za improvizaciju, u velikoj meri pojačao je njihovu veru i želju za većom afirmacijom i napredovanjem. Plasman u polufinale
i mesto među 40 najboljih nastupa u Srbiji bio je veliki uspeh. Ponovili su učešće u ovoj emisiji ove godine i stigli do finala. Matejevčani su bili ponosni nastupima svojih meštana. Od samog starta cilj USB je bio borba protiv pušenja, alkoholizma i narkomanije. Naš cilj kao grupe jeste da, Petar je jednom prilikom to rekao, da dakle, pokažemo ljudima kako mogu da se bore protiv monotonije, da ne mora sve da bude vezano za gušljive prostorije, noćne izlaske, pijančenja i tako dalje. USB je registrovan kao klub u Sportskom savezu Srbije. Nina Cojić iz Matejevca je mlada nada srpske plivačke reprezentacije. Ona je trostruki državni prvak u disciplinama 50 i 100 metara kraul i 100 metara delfin. Trenutno se nalazi u kadetskoj reprezentaciji i nastupala je na više takmičenja u koje je predstavljala reprezentaciju Srbije. Interesantno za Matejevac je to što su meštani ovoga sela, kao i u drugim selima, podeljeni na familije. Stariji ljudi u selu gotovo da ni ne znaju ljude po prezimenima, već po familijama. Te familije su, na primjer, Gaćini, Laćini, Šiškovci, Markovci, Pirinđini, Šindini i tako dalje. Razlog je što pojedine familije nose ista prezimena i onda ne može da se utvrdi ko je iz koje porodice dok se ne kaže i naziv familije. Tako su, na primjer, Nikolići su i Laćini, i Garčini i mnogi drugi. Dobrodošli u Matejevci, slušaj ovaj bit. Došao sam iz Nišu, spala se u Matejevac, sam u zoru ujutru rano. Probudi me pevac, beše vreme da pogledam ovo mnogo lepo selo.
koje je jedno, mate jedemo, oko mene prirodana, igralište sam ja. Ne znam gde da idem, ne poznajem nikoga, ali tad se pojaviše i crc, i pičar, rekoše ovo mesto neke prirode je da nije mala stvar živjeti u najlepšem mestu, jer naše selo je dugo bilo i biće na prestu. Ponosni smo na njega, tu može mirno da se najde, tu možeš opušteno bać da voziš i od pandure i begaš. Okolo su lete poljimke, krsti golen maš, tam je na polovnu svojsku prošlo da znaš, i centar dešavanja su banjice i bunarište, tam možda nađeš sve što ti duša išta. A ako hoćeš mezi i rekiju i da nađeš društvo, gledaš tu i uvijek imio da te primi neka baba ili deda. Sweet home Matejevac, where the sky's so blue. Sweet home Matejevac, I'm coming back to you. You back. Na razna mesta sam išao, Balkan celo obišao, na planine se penjao i u moru plivao. Sada sam kroz toliko lepih predala prošao, i nigde nije komu u selu, pa sam zato kući došao. Neko će me pitati šta ima u Matevci, evo ga jedan niški turista. Pićo, daj mi reti čegar crkvice tereni, dođi u Matevac meni, tamo možda se oženiš. Jer svi devojku traže debra, neću da te lažem, ovo ti je opis, sažeš pitaj bilo kogo odavde nek ti kaže. Na ulasku je kolomaca, on sve puno u senku baca, ogromna kuća, kola kamion i u džepu milioni. Dalje celo selo je lepo, ima ružnih delova i mesta, ali takve stvari nisu pojava česta. Naravno naše selo žive i skitnici i budale, ali zato bi naše prababe za hip-hop su znale. I slušala ga, ma nemoj da begaš, imamo i RTV Matejevac, najbolja televizija kad gledaš naš program, učiš smeha neka. I u futbolu razbijamo, čega? Jedinstvo. Najbolje sportovska razvijamo, samo ključ po našem selu matevačkim hokejašima da vas izrazbijaju. Sweet home Matejevac, gde je trava zelena. Sweet home Matejevac, Matejevci volim ja. Oh da! Vraćamo se u Matevci, Matevci najbolji, Slavko! Vraća se u svoj kraj, ovaj poputovani svijet, što pati naš narod, svi na svoj dikli. Vraća se u svoj dom, Matevci, raspalite! Matejevac, tvoja, Matejevac. Yeah. Matejevac. Sweet home Matejevac, where the sky is so blue. Sweet home Matejevac, moje srce će uvek biti tu. Matejevac je magija.